имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ хонандагон аз рӯи барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 илм меомӯзанд. он ба рушди таҳсилотӣ бисёрфарҳангию бисёрзабонии насли наврас мусоидат мекунад. омӯзиши забонҳои хориҷӣ чун забони муоширати байни миллатҳо ба ҳисоб меравад. омӯзиши забонҳо ба тарбияи инсон, ҷаҳонбиниву ояндаи дурахшони ӯ вобаста аст. бо мақсади амалӣ намудани барномаи давлатии мазкур як гурӯҳ омӯзгорони пуртаҷрибаву кордон аз ҷумла яке аз муаллимаи пешқадами фанни забони англисии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 Дилрабо Ёрова бо ҳамроҳии шогирдонаш хонандагони синфи ҳафтум дарси кушодро дар мавзӯи Тоҷикистон ватани азизи ман доир намуд. Stand up. Good afternoon. Good afternoon, teachers. Thank you. Sit down. Today is our open lesson on Tajikistan is my dear motherland. Our students will speak about our motherland, about our president, about constitution and others. Please watch and enjoy. Tajik hospitality. Everybody should admire Tajik strong ability. Our people like the guests. Our people are the best. With all heart we meet the guests, from the east as from the west. We meet guests with salt and bread. We put them over the head. Everyone who comes to us really never gets sad. Rich culture and history make us satisfactory. We serve hospitality, I heard and in memory. جان با قربانی تو ای میهنی خونین کفنم، بودی بیتو شرفم، گشته بیتو خزنم. دشمنه چهار طرف اجنبی و خانگی‌اند، تنی تنها با چین رو کفی اعدا شکنم. دوست دشمن نسک و دشمن تو دوست نماست. راست گویم بیپرانند زی چشم و دجنم. تاجیک اندر وطنی خیش چرا متهم است؟ یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم. Wise words of wise men. تاجیکستان بیشتر روی زمین است. ما طبیعتی بیشتاسا داریم و باید به قدر این نعمت خداداد برسیم. Tajikistan is a paradise of the earth. We have a paradise nature and we must take care of this God's gift. برای من وطن از زادگاهم سر می شود. For me, motherland begins from my birthplace. کسی که وطنش را دوست نمی‌دارد و یگان چیز را دوست داشته نمی‌تواند. He who loves not his country can love nothing. خاک وطن از تخت سلیمان بهتر است. There is no place like home. برای من مادر یک دوست و تاجیکستان یک دوست. For me, mother is one, Tajikistan is one. مهمترین پیشروی و کامیابی‌های مملکت نتیجه زحمت فداکارانه مردم تاجیکستان، اقدام‌های قهرمانانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان میباشد. پاداش این همه کارنمایی‌ها محبوبیت است که محترم امامعلی رحمان در دل و دیده‌های خلق تاجیکستان و صدها هزار نفر مردم برون مرزی پیدا کرده است. از این رو
дар таърихи 11 декабри соли 1999 дар иҷлосияи 16 маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон вакилони халқ таҳти кафкӯбии бардавоми унвони қаҳрамони тоҷикистон ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дода шуд. мо ифтихор аз он дорем ки донандаи ҳақ, офаридгори рӯзгор ба бахти мо тоҷикон ин марди ҳақиқиро фиристод ки баҳри мо пешво гаштааст. Emomali Rahman was born in Damgara, village of Damgara, district on October 5, 1952. Emomali Rahman graduated from the Tajik National State in University in 1982. He is an economist by profession. Emomali Rahman started his job as an electrical engineer in 1971. He served in the Red Army 1971-1974, beginning from 1976 till 1992. He was engaged with the job both in the collective farm and in the sovkhoz organizations. As the secretary, the head of the professional union, the member of the party organization, and at last the head of the sovkhoz organization. There were times when it was too difficult to coordinate political, economical and social life of the country. Constitutional organizations stopped ruling over. At the hard time, Emomali Rahman was elected the President of the Republic of Tajikistan. He was elected by people's voting and received the majority of voices. I say proudly to my Muslim, Tajikistan, my dear Muslim, a happy holiday of Olishamon to you. You have your state emblem, your flag, your song. A happy holiday of your free power to you. Hanjakin, my birthplace, my home. I am proud with you an ancient tall. I am glad to see the kings of souls at home. The Vashtich on his horse, the father of the throne. Constitution of Tajikistan. Our constitution is a pride of nation. It's a guide of life. It's a source of creation. Long live Constitution, guide of our nation. It's a sacred book. Read it sacredly. It's a valuable paper that doesn't let us look. Long live Constitution, cause of relaxation. The Constitution of Tajikistan was adopted 5 times during the existence of Tajik Republic. In 1929, in 1931, in 1937, in 1978. As soon as Tajikistan became independent, they sprang up the problem of adopting a new constitution. With this purpose, Tajikistan Shuroi Oli organized the Constitutional Commission. Thus, a new draft of the constitution was submitted for a nation-wide discussion all arose and organizations among the people of Tajikistan. More than 8,500 amendments were added to the draft of the constitution. So the 5th Constitution of Tajikistan was adopted on November 6, 1994. Our fundamental law consists of 10 units which include 100 articles. The first article runs that our country is an independent, free and democratic state. We've got big money.
Забондонӣ ё асили аҳли Симо, пойтахти Тоҷикистон. Эй Душанбе, эй Душанбе. Dushanbe is the capital of the Tajik Republic. It lies in the Hisar Valley. The town is surrounded by mountains and hills. Dushanbe is a young town, but it is situated on a very old land which is 4,000 or 5,000 years old. In 1924, Dushanbe was a little hamlet, where there were only 42 small houses and 242 people who lived in this town. Nowadays, Dushanbe is a big town. It is a multinational town. Dushanbe is very beautiful and attractive, with 3 lines, streets, parks and gardens. Dushanbe is an industrial town. Dushanbe is an education town. There are many schools, medical, polytechnic, agricultural, pedagogical, physical training and art institutes, universities, Tajik Academy of Science, many libraries and museums. The 31st of anniversary of independence. The 9th of September is a national holiday of Tajik people. It is an Independence Day. In 1991, the Declaration on Independence of our Republic was adopted. After the 10th century, Tajik people became the real master of their land again. Today, Tajikistan is a member of the Commonwealth of Independent States and equal member of the United Nations Organization. More than 114 countries of the world recognize Tajikistan is independent and sovereign republic. The heritage encourages hard-working and friendly people in much to restore its economic factories and plants. Our president makes a lot for the benefit of our motherland. Motherland, my birthplace and favorite corner of my heart. Tajikistan is a beautiful mountainous country. The nature of Tajikistan is very beautiful and unique. Desert, meadows, steppes, smoothly turning into mountains. Where else can you find such beauty? Tajikistan is an original land of striking natural contrasts of its entire territory. Adjacent mountains are considered natural resources in Central Asia. Tajikistan is our country of mystery, the homeland of my ancestors' beloved and the only one I want. Not in the words of the meaning of my whole life. Tajikistan, you are my old stone. Your withered rose bush is in bloom for me. I am good. I got kindness from you. Beautiful. It was who you give me beauty. Each of us loves and respects our country with our hearts. Where we were born, grew up, lived and developed, we love with all our hearts. Nature, human people, springers of the same root. Hard-working, hospitable, sympathetic and friendly people live in Tajikistan, ready for an open dialogue, live in the old peoples. Tajikistan is a multinational republic. More than 18 nationalities live in the country. Tajiks, Uzbeks, Tatars, Turkmenians, Armenians, Kyrgyz and Russians. I like that in my region, human dignity is most valued.
From childhood, we are taught to cherish honor and nobility, because this is the main thing that is in the soul and will remain there until old age. Family is also important to us, no matter how our life develops. We always remember our homeland. It is believed that everything about the person can be learned by the way he treats his family. Independence is a very important thing. It gives freedom country of the world. All countries of the world recognize our independence. We have good relations with all countries. Our country is developing day by day. We must defend our independence. We shall hold our friendship with other nations. The independence and unity will lead us to prosperity. The 8th of March is celebrated by women in all countries as a day of women's solidarity in the struggle for peace, social progress. The year of 1910 was a birthday of International Women's Day. In Russia, it was celebrated on the 8th of March 1930. In the 8th of March in Tajikistan is Mother's Holiday for boys and girls. This is a special day when children thank their mothers for all that they have done for them. Dear boys and girls, show your love for your mothers every day. Love your mother, take care and help her. Congratulate your mother on this holiday. Every year at the end of which our people celebrate a longer day. This is a men's holiday, different than also Fatherland Day. On this day we congratulate our father, brother, grandfather and great-grandfather. In fact, if you shall also approach the meaning of this holiday, you should first of all congratulate those men who related to the defense of the Fatherland Day. For example, military special services, rescuers, labor, well, and of course, who served in the army. The future of Tajikistan. I think the future of Tajikistan will be very good, as we know the republic is rich in natural resources. We coal mines and expensive stones. After some years, there will be built more and more electric power stations. In nowadays our people are building with better modern machinery. I can prove that the life of people will be not so very hard in future. I believe that our republic will be one of highly developed countries in the world. ҳозирони гиромӣ, албатта ҳар оғозеро анҷом мебувад. Бояд зикр намуд ки ҳар чизе ки дар кулвори фарҳанги худ доштем, пешкашатон намудем. Боқӣ тансиятию хонаобозию шумо таманнои мост. бори дигар хуш омадед меҳмонони азиз. хонандагони ин муассиса омӯзиши забони русиро ба таври васеъ ба роҳ монданд. аз суханрониҳои ҳар як хонандаҳо маълум аст ки онҳо ба забони англисӣ шавқу равғбати калон доранд. дар ин муассиса омӯзгорони соҳиб таҷриба, ёр ва дилрабо, изон ва саёҳат, ғафор ва фарзона ва дигарон, шомуродова ва дигарон кор ва фаъолият менамоянд. бояд қайд кард ки дар ин муассиса ҳама сола дар ҳамаи озмунҳо, махсусан дар озмунҳои забони англисӣ, хонандагон ҷойҳои намоёнро мавриди амал қарор медиҳанд. пас аз баромадӣ хонандагон, меҳмонон доир ба баромадӣ талабагон, сатҳи донишомӯзии онҳо, тарзи омӯзиши дарс аз ҷониби омӯзгорон ибрози андеша карданд. хонандагони ин муассиса омӯзиши забони русиро ба таври васеъ ба роҳ монданд. аз суханрониҳои ҳар як хонандаҳо маълум аст ки онҳо ба забони англисӣ шавқу равғбати калон доранд. дар ин муассиса омӯзгорони соҳиб таҷриба, ёр ва дилрабо, изон ва саёҳат, ғафор ва фарзона ва дигарон, шомуродова ва дигарон кор ва фаъолият менамоянд. бояд қайд кард ки дар ин муассиса ҳама сола дар ҳамаи озмунҳо, махсусан дар озмунҳои забони англисӣ, хонандагон ҷойҳои намоёнро мавриди амал қарор медиҳанд. ҳамаи хонандагон имрӯз дар ин дарсе ки омӯзгор ёр ва дилрабо тайёр карда омадем, ҳамаи хонандагон бо як шавқу завқи беандоза ба дарс тайёрӣ диданд ва ҳар яктошон бо як лаҳни ширини забони англисӣ суханронӣ намуданд.
ба маъмурияти муассисаи рақами 15 ба аҳди коллективи омӯзгорони забонҳои англисӣ бори дигар аз номи шӯъбаи маорифи шаҳр ва шахсан аз номи худам дар иҷрои корҳои педагогияш муваффақиятҳои беназир орзу менамоям. зикр гардид ки забони англисӣ ҳамчун забони хориҷӣ дар ҷаҳони муосир аз ҳама зиёд паҳн шуда, инчунин аз худ кардани нутқи намунавӣ бо ин забонҳо барои тарбияи шахсияти забондон, рушди сифатҳои маънавӣ ва қобилиятҳои иҷодии ӯ ва шинос шудан бо фарҳанги дигар давлатҳо нақши пешбаранда дорад ва баҳри саводнок шудану ба роҳи рост рафтани инсоният муаллим нақши калон дорад. беҳуда нест ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар суханрониҳои хеш қайд менамоянд ки маҳз муаллим аст ки доимо меомӯзонад ва он чӣ андохтааст ба дигарон таълим медиҳад. миллате ки омӯзгорӣ асил надорад ҳеҷ гоҳ ба ягон мартаба намерасад. ифтихор ва сари баланди мост ки тоҷикон аз қадим соҳиби китобу қалам, илму маърифат ва олиму омӯзгор буданд, ҳастанд ва дар оянда низ хоҳанд монд. бояд гуфт ки муаллим касби пурифтихор бо шараф ва соҳиб рисолат аст. муаллим барои гулгулшукуфои низоми ҷомеа, соҳиб маърифатӣ аҳли ҷомеа, соҳиб тамаддунӣ, худшиносӣ, худогоҳӣ хизмати шоиста мекунад. сарвари давлат маорифро соҳаи афзалиятнок шуморида, қадру қимат, обрӯву эътибори омӯзгорро хеле боло бардоштанд ва ба заҳмати муаллим баҳои сазовор гузоштанд.